ko ikipe ya Gor Mahia mwayitsinze ariko ikaba yatsinze ikipe ya APR, wowe ni ikihe kintu ushobora kuba uri kwitwaza cyangwa se uri kumva ko gishobora kuza kugufasha kuza gutsinda uyu mukino? Hari ingingo yavuze ngo jyewe fise plan. Ni akantu keza cyane. Hari ingingo nkora gukora bati njye fise plan, hari ingingo fise plan zo kurana n'amahirwe Rayon Sport ifite, tuye n'amahirwe ikipe ya APR ifite, kugira itsinzwe, irushwa, yandagajwe, isuzuguwe, byongeye imbere y'umukuru w'igihugu. Ibi ni ibintu bitashimishije abakunzi ba APR Sport. Bavuze ko gutsinda umukino wa mbere buri mukinnyi wese agomba guhabwa 150 by'amanyarwanda. Iyo ni prime kanya uteze amatwi Damascene TV show, bamwe mu cyo kuganiraho amakuru agezweho muri kano kanya. Muri kano kanya tugiye kwibanda kuri Sekafa Kagame Cup. Ni igikombe kiri gukinirwa hano mu Rwanda cyitiriwe umukuru w'igihugu. Turaza kuramo amakuru ukameze. Ikipe ya APR twarayibonye turayicamo, by'umwihariko turaza kwibanda kuri Rayon Sport yo iri bukine uyu munsi ku saa 12. Turaza kureba 11 baza kubanza ku ruhande rwa Rayon Sport, kuko tubibande cyane. Turaza kureba amakuru yandi agenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, umwuka urimo. Turaza kureba imikino yabaye ejo uko yarangiye, tugira ngo tibuza izo kipe zahagarariye igihugu cy'u Rwanda zibashe kuba zakomeza muri raundi ikurikiyeho. We rero ureze amatwi ntiza iminota mike cyane kugira ngo tuganire muri kano kanya. Abashyashya namwe twabakiriye mukore subscribe, abasanzwe namwe kunkurikira ni iby'agaciro cyane muri kano kanya. Ntabatinde rero tugiye kubanza duce muri APR gatoya. APR tutabizi ko yakiye umukino kwa gatanu, iza gutsindwa n'ikipe ya Gor Mahia ibitego 5-0. Abafana ba APR, abayobozi ndetse n'abakinnyi hagati yabo nabo babona ko bafite ikidodo ku mutima. Ariko rero icy'ingenzi si uko wenda bagomba kuba barekera aho ngaho, nuko bagomba gushyiramo imbaraga, kuko bakeneye gutsinda imikino 2 kugira ngo bizeye ko bashobora kugira amahirwe igihe andi makipe yatsinzwe. Nka Vipers na Gor Mahia niyo makipe ashobora kuba ari guhabwa amahirwe cyane muri ratsinda ryabo rya mbere cyangwa se itsinda rya A. Ibyo byararangiye. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda byanamurakaje cyane, ararakara cyane, ari kuvuga ko ari we uhagarariye cyangwa se ari we rushanwa ryitiriwe. Nta kundi nyine amakipe yo mu Rwanda kenshi agenda amubaza cyane, uko mu Rwanda amubaza cyane, ariko nta kundi bashyiramo akabaraga. Turebye no muri Rayon Sport ikiri kuvugwa, amakuru arimo avugwa muri Rayon Sport cyangwa se amakuru ari kuvugwa muri Murera cyangwa muri mu ikipe y'abanyenyanza cyangwa se ikipe y'abanyarwanda ni ayahe? Ahangaha mbere yuko tugera ku rutonde rw'abakinnyi 11 baza gukinisha mu kibuga, reka duhere kuri ejo. Abayobozi bagiye gusura ikipe ya Rayon Sport, kuko bakimara kubona ikipe ya APR ikubiswe 5 yandagajwe kuri rwego, barabete amazi ntabwo ari yayandi. Bavuga ati no, reka tuve Gicumbi tumanuke tuzi Kigali, kuko Ferwafa ko ariyo ishinzwe ibya n'imikino ya Sekafa Kagame Cup. Ubu bari gucumbikirwa muri hoteli imwe, bahise baza gukora imyitozo mu Nzove umunsi w'ejo. Rero abayobozi babo baje kubasura, barabaganiriza, babereka icyo bita Rayon Sport icyo ari cyo, babereka icyo bita ishyaka rya Rayon Sport, ko bagomba gutsinda byanze bikunze. Uko byagenda kose Rayon Sport igomba gutsinda uyu munsi. Bitari ibyo, abayobozi b'ikipe ya Rayon bemerewe cyangwa se agahimbaza musyi bemerewe ku mukino baza gutsinda uyu munsi. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport yaza kujya na Rayon Sport yakina saa 12 na Kivize yo muri Zanzibar. Birasaba ko rero iyi kipe iza gutsinda cyane rwose inakonveka. Perezida wa Rayon Sport akavuga ati bafana muze,
muze turebe uburyo tuza gutsinda muri wa murindi wacu, muri ya matoroshi yabo bakunda gucana cyane, baze kuyacana rwose. Bati mucaginga amatelefoni yanyu muze tuze gucana itoroshi kuko Kiyovu Sport iza gutsinda. Uhagarariye abafana wa Siri wa Rayon Sport yaravuze ngo twagize amahirwe umukuru w'igihugu akazaza kuri match yacu, ariko baravuga ngo inkoni ikubise mukeba irenze urugo. Bafana ba Rayon Sport mureke kwishongora kuri APR, kuko usetse nyuma nangwa bashobora kuza kubishyura. Ubwo rero bavuga ati bafana nimuze saa 12 dutsinde ikipe kandi bimere neza. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi 25 nibo yamanuka muri Sekafa Kagame Cup. Ubu ifite abakinnyi 28 ariko batatu ni bamwe bazamuwe, abana babiri batabonetsemo n'undi wa gatatu w'umukiza Obed we afite ikibazo cy'imvune ntago aza kuboneka muri uyu mukino. Rero ikipe ya Rayon Sport hari 11 ishobora kuza kubanzamo, 11 ishobora kuza kubanzamo kugira ngo tuze kubarebera hamwe ese abo bakinnyi 11 ikipe ya Rayon Sport ishobora kuza kubanzamo ni iyihe. Twabonye ko ikipe ya Rayon Sport ifite umunyezamu mushyashya, umunyezamu wita Dande Junior. Uyu ni umunyezamu ufata cyane, umunyezamu barahirira ushobora kuza kubanzamo. Kabiri hakaza ku kigo bita Kabang, kane agakina nabyo bita Shuploa ni umunyamahanga bazanye, gatanu agakina Shuti Didier cyangwa se atahakina akakina Wakondo n'undi mukinnyi wundi bazanye. Gatatu hakinaho Ganiju Elia, uyu we rwose ni umukinnyi ukomeye kuko we na kapiteni wa kabiri muri Rayon Sport bako yafatishije rwose hakiri igihe gito kandi hakiri kare. Kuri gatandatu hakina Muderi Akibar n'undi munyamahanga nawe bazanye. 8 hakinwa na Ibrahim Jingane. Ibrahim rwose araza kuba hari. 7 ku ruhande haza kujyaho Tambwe Gulwar cyangwa se hakiweho Iradukunda Elia 3 uyu tuze mu kipe ya Mukura. 11 gucaho Atisobe Atisokobe, uyu ni umukinnyi wundi uza guca kuri 11 baze kwatakisha cya gikura nkota cyabo, wa mukinnyi ukomeye wa mwataka yitwa Heliman Junior Kamen. Uyu rwose Kamen niwe mwataka uza kwatakira ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni ikipe rero ishobora kuza kubanzwamo mu kibuga, yo irahabwa amahirwe menshi ko ari abantu baza kuza kujyamo mu kibuga. Urumva ko rero ikipe ya Rayon Sport imeze neza. Ikipe ya Rayon Sport muri kano kanya irakomeye, bayimaye prime mu 150 kuri buri mukinnyi igihe batsinda uyu mukino wa mbere. Kandi ikindi Rayon Sport gutsinda umukino wa mbere iramigira amahirwe yo kuzamuka, ku buryo umukino wa kabiri nubwo yanganya ishobora kuzamuka ari best, ari ikipe yitwaye neza, kuko bazamuka ikipe ya mbere n'ikipe ya kabiri ifite amanota ari hejuru, cyangwa se mu itsinda ari ikipe yatsinzwe neza best loser. Urumva ko rero ni ibintu biza korora ikipe ya Rayon Sport uko ifite abakinnyi benshi, ifite abakinnyi beza bakiye muri shampiyona zikomeye, kuko iyi Sekafa Kagame Cup ni irushanwa riri gukinwa cyangwa se igikombe kiri gukinwa ku makipe yabaye ya mbere iwayo, cyangwa se amakipe yabaye ya kabiri iwayo igihe itabonetse. Urumva ko rero ikipe ya Rayon Sport igomba kuza kwitwara neza uyu munsi. Ni match iza kuba saa 12, nibiza kudukundira tuza kukurikira kuri live kuri Damascene TV show, turaza gukurikira ku buryo bwa audio
kuko uburyo bw'amashusho birimo biragorana, ariko byanze bikunze tugakora ibishoboka byose kuko tubayeho kubera mwebwe, dukora kubera mwebwe, ikiza gushoboka cyose turaza kugikora. Ikindi muri Rayon Sports harimo umwuka mwiza, abakinnyi bameze neza, bari kuruhuka, ejo bari mu myitozo, bari gukora cyane cyane siporo, kuko turibuka ko iriya kipe yatsinze APR Gor Mahia, Rayon Sports yarayitsinze kuri Rayon Day. Ejo hari umunyamakuru abajije hari ingingo aravuga ati ese ndaza gutsinda kandi mu buryo bwiza cyane. Urumva ko rero hari ingingo, afite abakinnyi beza, harimo Dande Junior umunyezamu, harimo Nshuti Didier, harimo Kabang, harimo Ganijuru Elia, harimo Ibrahim, harimo Kamen, uyu ni umwataka, avuga ati ikipe yanjye nta kibazo. Bakavuga ngo urwego twabonye uyu munyezamu wa Rayon Sports, Dande Junior, bavuze ati ariko se kuki mutarangira na APR? Kuko APR twabonye umunyezamu utubeshya pe, umunyezamu uri hasi cyane. Bateye Rayon Sports muzarangire APR namwe murebe ukuntu mwayirwanaho, kuko muri siporo ho harimo n'abakinnyi baza gusimbura bagiye batandukanye. Urumva ko rero ikipe ya Rayon Sports, ikipe ya Murera, ikipe y'Imana, ikipe y'Abanyarwanda, uyu munsi nayo ni ikipe ya kabiri mu Rwanda ihagarariye igihugu cy'u Rwanda, iza kuza gukina kuri saa 12:00. Nizere ko muza kukurikira. Nyuma y'umukino turaza gukora live hano kuri Damascene TV show, turaza gukora live tureba uburyo umukino wagenze. Ese abafana ba APR batsinze ibitego 5, Rayon Sports biraza kuba bimeze biti? Ese baraza ko bose batsinzwe? Bafana ba APR, bafana ba Rayon Sports, muze kuza gukora kuri Damascene TV show saa 2 zuzuye kugira ngo nze kuganira, cyangwa se abafana ba Rayon Sports mwatsinze muze kugira inama aba APR ko bagomba kugenda. Umva ko rero ndabashimiye muri kano kanya, ni amakuru yagezweho mu mikino yagiye akora ku ikipe ya Rayon Sports iza gukina umukino wa mbere ku saa 12:00. Twabonye byinshi bitandukanye, wabikunze ukore like, ukushyemo comment, ukore share. Abashyashya namwe twabakiriye ku murongo wa YouTube, mukore subscribe, mukande ukazogera kugira ngo niyashyaho ikiganiro mujye muhita mukibona. Abasanzwe namwe mukomeze kushyigikira, nibyo ndabikunze, kandi Imana ibahe umugisha. Tuze gusubira rero kuri video ziza gukurikiraho nyuma yangaha. Ciao.